Vi znate da su iza nas 5 proučavanja koje smo imali na ovu temu krštenje sa Svetio Duh. I evo danas imamo posljednju od ovih 6 proučavanja. Prvo je bilo vetuvanje na Svetiot, celta na krštevanje to so Duhot, Hristos vonas, očistuvanje so Duhot, baranje na Svetio Duh i danas imamo dokazi za silata na Svetio Duh. I kao što sam rekao, mi ćemo imati više iskustava danas upravo iz različitih područja delovanja Svetoga Duha u životu ljudi koji su dozvolili da ih Duh Sveti vodi. I zato bih želeo da opet se vratim u Korinčanima poslanicu. Mi smo evo imali proučavanje u biblijskoj pouci prva 4 poglavlja. Ovoga puta imamo 5 tekstova iz prve Korinčanima 2. poglavlja od 1. do 5. teksta. I jaz, braća, dođeći pri vas, dojdoh da ви досообщам Божието сведоштво, не со возвишена проповед или мудрост, бидејќи не сметав дека е добро меѓу вас да знам нешто друго, освен за Исуса Христа. И тоа распнатувам. И јас меѓу вас бев во немоќ и страх и во голем трепет. И словото мое и проповедта моја не се состоеше во убедливи зборови на човечка мудрост, туку во пројава на Духот и силата. Да верата ваша да се утврди не во човечка мудрост, туку во силата Божја. Zapazite, ne da se utvrdi neka ljudska mudrost. Jer ako govorimo o apostolu Pavlu, mi bi danas mogli da kažemo, pa on je bio doktor teologije i filozofije onoga vremena. Vi znate da on kaže, ako ćemo se hvaliti, onda ja imam čime da se hvalim, jer ja sam sedeo kod nogu Gamalailovih. Ljudska mudrost. I on sa tom ljudskom mudrošću pokušava u Atini da dođe do ljudi i vidi da ništa nije učinio. I zato kaže, da, sad kad sam došao kod vas, Korinčane, sada sam želeo da uzdignem ne ljudsko, ne moje, nego da uzdignem samoga Isusa Hrista. Imam jedan drugi prevod, u pitanju je savremeni srpski prevod, pa ću ga čitati ovdje, koji govori isto ove tekstove. Kaže, kad sam došao k vama, braćo, nisam došao da vam uzvišenim rečima ili mudrošću objavim Božje svedočanstvo. Naime, odlučio sam da među vama ne znam ništa osim Isusa Hrista i to raspeta. Došao sam k vama u slabosti, sa strahom i velikim drhtanjem. Zašto? Pa upravo zato što tamo u Atini nije uspeo. I on se sada bori i boji se da li će sada ovoga puta ti ljudi koji slušaju evanđelje da ga prihvate. I onda kaže, došao sam, moj govor i moje propovedanje nisu se sastojali od ubedljivih reči ljudskih mudrosti, nego pokazivanje duha i sile, da vaša vera ne bi bila zasnovana na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj sili. Šta kaže tekst? Na čemu mora da bude osnovana naša vera? Na Božjoj sili. I prije nego što pređemo na primere gdje je Bog zaista moćno delovao u životu određenih ljudi, pozivam vas da pognemo glave i da se pomolimo. Oče nebeski, potreban si nam. Potreban si nam da vidimo u našem životu dokaze da si sa nama. Da vidimo promenu koja je potrebna u nama da se učini. Da doživimo iskustva u zajednici sa tobom. Iskustva koja će našu veru da ojačaju, ali isto tako da budu svedočanstvo ljudima oko nas da smo mi tvoja deca, tvoj narod. Čuj nas i usliši u Hristovo ime. Amin. Jedan propovednik je radio u jednom okrugu i tada je radio sa suprugom i 3 dece. Najstarije dete je imalo 4, drugo dete je imalo 2 godine, a treće je imalo samo 2 meseca. I njegova supruga je
želela da ima svakoga dana svoje lično proučavanje. Međutim, toga dana je bila toliko umorna od posla i obaveze koje je imala, da se plašila da li će se ujutru moći probuditi da bi imala svoje lično proučavanje. I onda se u tom trenutku setila jednoga biblijskog teksta iz knjige proroka Isaije, a on glasi ovako. Секое утро он го разбудува името мое, за да слушнам како оние што се учат. A evo savremeni srpski prevod. Тој ме буди секое утро, ми го буди уводот за да слушнам како оние што се го учени. Aha. I ona je, čitajući te reči, kazala: Gospode, iako sam zaista umorna, pomozi mi da sutra ujutru mogu da se probudim i da čujem tvoj glas koji ti hoćeš da progovoriš za mene za taj dan. Ja ne znam da li ste doživeli i da li ste nekada tražili Boga da vas probudi u određeno vreme. Supruga ovoga propovednika je redovno ustajala ujutru u 4:45 da bi imala svoje vreme za proučavanje i molitvu, zato što u toku dana nije mogla da ga nađe zbog obaveza oko dece i svega ostaloga. I ona se to veče molila: Gospode, molim te da me ujutru probudiš, ti da me probudiš i ti da mi kažeš šta je tvoja volja. Amin. I to je bilo sve. I toga jutra u 4:30 je zazvonio telefon. Naime, ona je zaboravila i ostavila je svoj telefon sa one strane gde njen muž spava, na stolčiću, noćnom stolčiću, pored njega, a nije stavila telefon pored sebe. Jednostavno ga je tamo ostavila. Međutim, ono što je interesantno, njen suprug je imao veoma lak san. Naime, on kaže ovako, to sam od njega slušao, kaže: ako je neko preko puta ulice, u kući, uradio ovo, kaže, ja bi se probudio. Toliko lak san, neverovatno imao. I on kaže da se mnogo puta dogodilo da neki vernici njega zovu, a on digne slušalicu i pre nego što je telefon zazvonio. Zašto? Zato što u Americi pre nego što zvoni telefon čuje se jedno malo klik i jedan mali kao signal da se ukopčuje. I kaže kad bi se to samo, i on se već javlja, halo, i vernik kaže pa nije ni zazvonilo, a ti se već javlja. Znači, imao je veoma lak san. I šta se dogodilo? Tog jutra u 4:30 zvoni njen telefon pored njega na njegovom stolčiću. I on se nije probudio. On se nije probudio. I zvoni jednom, drugi put, 10. put, 15. put, 20. put. I ona se probudila i nagnula se na njega da vidi da li je živ. Jer ne može da veruje, toliko ima lak san, a sada zvoni telefon 20 puta i on se nije probudio. I onda se setila, šta se sinoć molila? Gospode, ti me budiš i ti mi govoriš svoju poruku. Probajte to, ali ne iz zabave, nego istinski verujte da Gospod to može. Evo pogledamo jedan drugi tekst koji se nalazi u Markovom evanđelju u 16. poglavlju, čitamo od 15 do 18. Pa им рече: одете по силот свети, проповедете го Евангелието на секој создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. А знаците на оние што ќе поверуваат ќе им бидат овие: во моето име ќе истеруваат бесови, ќе говорат нови јазици, ќе фаќаат змии и ако нешто смртоносно испијат, нема да им навреди. На болните ќе полагаат раце, на болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. Jedna devojka koja je imala 20 godina je bila u velikoj nevolji. I propovednici jednostavno nisu znali šta da rade sa njom. Pokazivala je znake mentalne nestabilnosti. Imala je
patološko laganje. Ne znam da li ste se sreli sa ljudima koji toliko lažu da ne znaju ni sami kad govore istinu, kada lažu. Gledaju vas u oči i lažu i to ni zacrveneli se nisu jer je to postalo, nažalost, njihova navika. I ona kaže da nikada u životu nije osjetila ljubav. I 2 godine pastor je pokušavao da joj kaže da je zaista Bog voli bez obzira kroz čega prolazi u svome životu. I ne samo da je voli, nego želi da joj oprosti grehe. Stalno je bila opterećena sa gresima prošlosti. Tražila je da je Bog da novi život, ali prolazilo je vreme i to se nije dogodilo. Imala je nevolju gde god je išla. Jednoga leta otišla je na jedan kamp mladih, u kojoj je bio kamp proučavanja, ne samo, znate, neke zabave, nego kamp u kojoj je bilo i proučavanje reči Božje i molitve. I pastor govornik koji je bio tamo je u jednom trenutku počeo u propovedi da govori o Mariji Magdaleni. I na kraju službe propovednik se susreo sa njom i kada ju je pogledao, njeno lice je bilo tako namrgođeno, tako tamno, jednostavno prosto neka mržnja je izlazila iz njenih očiju. Nekoliko meseci pre toga oni su se molili zajedno, ali ovoga puta ova propoved ju je jako pogodila. I propovednik koji je razgovarao sa njom izgovorio je nešto neverovatno. Ti si bila seksualno zlostavljana, zar ne? I ona se šokirala. Ona je znala da za to zna samo njena majka i jedan njen prijatelj kome se poverila i niko drugi. I onda je pitala, kako ti to znaš? On je to povezao sa Marijom Magdalenom. Ne znam da li znate da kada je u pitanju Marija Magdalena, njen ujak ju je u stvari povezao sa takvim poslovima. I samim tim propovednik je, znajući da je ta tema na nju ostavila težak utisak, pretpostavio je da to može da bude problem. I to je bio početak. Naime, otišli su u kancelariju kod njega i tu su se našle još nekoliko osoba. Bila su 3-4 vernika crkve, braća i 2-3 sestre. Seli su dole na pod, ona je bila u sredini i onda su počeli da se mole za nju. I odjednom Sotona je počeo da se buni i da progovara iz nje. Ne, nemojte da je dirate jer je ona moja. Nije gledala u njih, stalno je gledala dole u pod i oni su se nastavili da se mole. I svaki put kada bi se spomenula krv Isusa Hrista, ona je ili nogom udarila nekoga koji je bio tu blizu nje ili rukom mahala je rukama i levo i desno. Svi ti vernici su bili mlađi od 35 godina. Vapili su ka Bogu da je oslobodi od demona. Nije, znate, samo jednostavno kazati u ime Isusa Hrista ti kažem izađi. Sotona neće tako lako napustiti. Vi znate da je Marija Magdalena imala koliko zlih duhova? 7. I propovednik je pitao šta je problem? Zašto njih 7, 8 koji se mole ovde, a ništa se sa njom ne događa, a demon govori iz nje i oni ne mogu ništa da učine, iako se mole u ime Isusa Hrista. I onda se setio jednog odlomka koji je čitao tog jutra iz knjige Čežnje vekova o ličnoj veri u Boga. I za vreme dok su se ostali vernici molili, on je ustao, izašao je napolje iz kancelarije i molio se i kazao, Gospode, samo ako budem pod potpunim tvojim uticajem i ako ti budeš taj koji ćeš
uticati na ovu devojku, ona će biti oslobođena. Zatim je tražio od devojke da ga pogleda u oči. Ona je sve vreme gledala dole, međutim ona nije htjela. I onda je počeo da je postavlja pitanja. Osnovna pitanja. Da? Da li Bog postoji? Da li Bog je svemoćan? Pitao je veoma tiho, da li Bog postoji? Pitao je jednom, pitao je drugi put, isto pitanje, treći put. I posle 10 minuta ona je progovorila da, verujem da postoji. A onda je došlo ovo drugo pitanje, da li Bog je svemoćan? I trebalo je malo vremena, ali onda i na to odgovorila da. I nastavio je da joj postavlja nekih 10 do 15 pitanja, a to je bilo sljedeće. Da li vjerovaš дека Исус е поселен од сатаната? Да ли вjerуваш дека Христос те сака и покрај се што ти кажува сатаната? Да ли вjerуваш дека Исус може да ти помогне сега? I kada je odgovorila na ova pitanja da, pala je u nesvest. U posljednjem pitanju uspela je da pogleda pastora u oči. U knjizi Hristove očigledne poruke kaže ovako. Morаме да ги сакаме другите, но тоа е невозможно без Божјата љубов што љуби преку нас. Христови очигледни поуки. Svi koji su bili u sobi su želeli da ona bude oslobođena od satanskog uticaja. I kada je pala u nesvest, pastor je rekao, izađimo svi napolje, samo 2 sestre neka ostanu tu sa njom, kad se bude probudila da budu tu sa njom. I onda je još nešto kazao, molim vas, nemojte ništa govoriti šta se dogodilo. Kada bude pitala šta je to bilo sa mnom, vi samo kažite, samo jedno je važno, Isus te voli. Došla je sebi posle 15 minuta i pitala se kako je moguće da je bila ovde. Oni su bili 3 sata ovde u ovoj prostoriji. Ona ničega toga nije bila svesna. Pitala je šta se dogodilo. Ne brini, rekao je, raduj se što si slobodna. 4 dana posle toga došla je na molitveni sastanak. Nešto mi se događa, kazala je. Nisam nikada bila tako srećna kao posljednja 4 dana. Više se ne samo povređujem. Pastore, ja znam da me Bog voli. Prvi put posle toliko vremena je dala takvu jednu izjavu. I onda je pitala propovednika u subotu, pastore, šta se događalo sa mnom tamo u tvojoj kancelariji? Nikada joj nije ispričao. Je rekao je, znaj da te Bog voli i to jako mnogo. I ona je odgovorila, ničega se ne sećam šta se događalo, ali jedino čega se sećam je da sam jasno videla Božje oči. Ne pastorove, Božje oči. U Psalmu 103. vika, Благословувај го, душа моја, Господа, и не заборавај ги сите негови добрини, на оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести. Bog hoće da učini svoju moć i nad nama. Hoću li ja to dozvoliti? Hoćeš li ti to učiniti? Znajte da je njemu više stalo da bude uz nas nego što mi želimo da budemo uz njega. Mi smo njegova stvorenja, on nam je dao život, on nas je otkupio i on nas neizmerno voli. Znate li u čemu je problem kad smo mi u pitanju? Što smo mi zaboravili da je Bog velik. A neko će reći, ali ja imam malu veru. A ko to ima veliku veru? I šta je Isus kazao? Ako imate čak i veru tako malu kao zrno gorušičino, šta ćete moći da uradite? Imam pitanje za vas.
Da li koristite vi vašu veru? Šta hoću time da kažem? Kada Biblija kaže da imamo malu veru, to ne znači da neko ima veću, a neko drugi ima manju. Nećemo meriti o tome ko ima veću ili manju veru. A neko ima malo vere, ona može da raste. Kada je onaj otac došao sa sinom kojega je đavo bacao, znate, u vatru, u vodu, šta je kazao? Samo jednu stvar trebaš, da veruješ. A on kaže, Gospode, verujem, ali pomozi mojemu neverju. On čak priznaje da ima sumnje u sebi i da nema dovoljno vere koja je potrebna da bi njegov sin bio izlečen. Gospode, ako je vera manja, nadomesti toliko, ali izleči mi sina. Šta će postati od tog semena? A kaže, veliko drvo. Jedna žena od 30 godina se teško razbolela. Bila je veoma aktivna u crkvi i zaista je služila u svemu onome što je bilo potrebno. I pastor je bio na putu, ali ga je starešina zvao i rekao, da li znaš da je ta sestra se jako teško razbolela? Odveli su je u Stanford, to je jedan od veoma jakih medicinskih centara. Pregledalo ju je 6 specijalista i nijedan nije mogao da otkrije razlog njene bolesti. Čak su nju pitali, šta ti misliš da bi moglo da bude? Jednostavno, nisu mogli ništa da urade, pustili su je kući da umre. Nije mogla da se kreće, a oni nisu mogli da vide uzrok zbog čega dolazi do toga. Bio je četvrtak ujutru, ona je stanovala veoma daleko od crkve. I pastor je bio pozvan od nje da dođe i da izvrši čin miropomazanja. Vi znate šta to znači. U tom trenutku osoba kaže, Gospode, ja želim isceljenje, ali prihvatam tvoju volju ako ti misliš da treba da odem na počinak. U subotu ujutru pastor je sišao iz stana u svoju kancelariju u 4:30. To je bio period kada je on hteo još jednom da ponovi svoju propoved pre nego što će je u drugom delu izneti. I molio se za poruku i za Božju pomoć da mu Bog da nadahnuće da to uradi. Čitao je o Avramovom žrtvovanju Isaka. I bila je to serija njegovih propovedi, međutim dobio je poruku od Gospoda. Tu propoved danas nećeš propovedati. I znate, pastor se, izvinite, bunio. I kazao, ali Gospode, ja sam to uz tvoju pomoć sastavio tu propoved. Ali to je serija jedna koju vernici znaju da ja imam i onda prekinuću tu seriju. I kazao je onda ovako, dobro, promenit ću svoju propoved, ali daj mi dokaz da treba da promenim svoju propoved. Možeš li nekoga da pošalješ da dođe u moju kancelariju u 7 sati? U 7 sati na prozor neko je pokucao. I kad je pastor otvorio, video je da je u pitanju jedan od njegovih starešina. I on je sa velikim osmehom kazao, pastore, hvala Bogu, ja sam dobio podsticaj da dođem i da ti kažem da ću se moliti Gospodu da ti održiš propoved koja je potrebna danas tvojoj crkvi. Molili su se i on je stvarno promenio svoju propoved. I u crkvi je bilo te subote toliko vernika da su morali da unose stolice jer je crkva bila prepuna. Na kraju propovedi pastor je uputio poziv. Da li postoji neko ko želi da preda svoj život Gospodu i da učini zavet krštenja? Bilo je tu jako mnogo prijatelja. I kaže, 22 osobe su izašle sa željom da proučavaju i da se krste. U 4 sata posle podne ostala je, jer je on razgovarao sa svima njima posle
posle bogosluženja. I u 4 sata posle podne ostala je još jedna osoba. Bila je to jedna žena koja je stalno plakala za vreme propovedi. I sada je bila srećna jer je bila osoba koja je bila bolesna i ispričala je šta se dogodilo i u 7 sati ujutru ona je odlučila, iako se jedva kretala, da dođe te subote u crkvu. I ona kaže, pastore, ti si danas propovedao meni. Znam da će me Bog isceliti. Sada sam otkrila o Bogu ono što nisam znala. Hvala ti za propoved koju si propovedao. 2 dana kasnije starešina crkve je kazao, ja mislim da onoj osobi, čuo sam se s njom telefonom, stvarno preti opasnost da umre. Hajde da odemo i da je još jednom posjetimo. Služba pomazanja trajala je 2 sata. Pričali su iskustva, pevali su, zahvaljivali Bogu za ono što će učiniti, pomolili su se svi koji su bili tu, svaki pojedinačno, na kraju posljednji molio se pastor. Međutim, pre nego što je počeo da se moli, imao je takvu glavobolju, da je imao osjećaj da će povratiti, da će povraćati. Međutim, kaže, kada sam izgovorio prvu reč, Oče naš, glavobolja je prestala i mučnina je prestala. Kada su sve to završili i seli u auto, zajedno sa njim bio je njegov pripravnik. Pripravnik njemu kaže, pastore, moram nešto da ti kažem. Pre nego što su se molio, ja sam imao takvu glavobolju i takvu muku da sam mislio da ću povratiti. Ali kad si rekao Oče naš, sve je nestalo. I onda su se pogledali jedan drugome i pastor je rekao, ali ja sam to isto doživao. Obojica su doživjeli istu stvar. A žena je kazala, svejedno mi je, da li ću živeti ili ću umreti, samo da jednoga dana budem sa Gospodom. Hristos je najvažniji u mom životu i znam da me voli. Znate, vi znate da većina ljudi kažu ja hoću da živim. I pored toga što su bolesni, čovek ima u sebi želju za životom. Mi nismo stvoreni da umremo. I zato to što želimo da živimo, to je sasvim normalno. Međutim, ova žena je prihvatila Božju volju, čak i za smrću, ako on to tako hoće. I posle 5 dana bili su u crkvi, da znate samo da njihova crkva ima 2 sprata, i odjednom je ova žena trčeći ušla u crkvu. I onda je kaže, šta se dogodilo? Toga dana, kada su se molili i kada su imali miropomazanje, ništa se nije dogodilo. Sutradan je počela da pomera svoje ruke. Sljedećeg dana su njena kolena ojačala da može da stoji. 3. dana je mogla da ustane. 4. dana je hodala, a 5. dana, kad je bila subota, bogosluženje, ona je od svojeg, se sjećate da sam rekao da je stajala, da je živjela na kraju grada. Trčeći došla u crkvu, trčeći išla u stepenice na drugi sprat i kazala, Gospod me iscelio. Bog je velik. Dozvolimo njemu da pokaže svoju silu i u našem životu. I još jedan tekst. Ovo bi go rekao, za da imate mir vo mene. Во светот ќе имате мати, само не бојте се, зашто јас го победив светот. Ako ste sa Bogom, to ne znači da će biti sve u redu. Neko je kazao, hrišćanski život nije vožnja u čamcu na Tikveškom jezeru. Sve mirno, sve fino, sve dobro. Ma muke, nevolje, problemi, bure. Zašto? Zato što Sotona se ne raduje što mi želimo da živimo hrišćanski život. Različite poteškoće. Znajte da ako nismo na Hristovoj strani, onda đavo ne mora da brine.
Kad smo njegovi, on neće pustiti nikakvu nevolju. Jer zašto da nas uznemirava? Ako smo na Hristovoj strani, on želi da nas obeshrabri, želi da nas vrati natrag na neki njegov put. Pre 17 godina jedan profesor je doveo svojih 18 studenata u Ganu. Nisam nikad imao prilike da budem u toj zemlji, ali kada sam bio na Newboldu u Engleskoj, tada jedan moj dobar prijatelj s kojim sam obavljao neke poslove, šišali smo travu na koledžu, je bio iz Gane. I plan propovedanja evanđelja u Gani je bio veoma zgusnut i naime profesor je tih 18 studenata nije poveo one koji su najbolji u znanju, nego oni koji su duhovni i koji su ljudi molitve. I sve je bilo spremno za evangelizaciju. Rekli su mu, u to doba godine je jako suvo i nema nikakvih problema da se održi evangelizacija napolju na otvorenom. Posle jedne nedelje počela je da pada kiša. I kiša je tako padala da oni uopšte nisu mogli da nastave sa propovedanjem. Oluja je bila tako strašna da je ono platno koje je za projekciju se srušilo dole i jednostavno morali su da prekinu. Svi su otišli i napustili to mesto. I pastor Ron, od njega sam slušao ovaj događaj, je te večeri uputio poziv na krštenje. U planu je bilo da izađe oko 70 ljudi koji su već proučavali Sveto pismo, samo su trebali da donesu odluku, ali izašlo je njih jedva 30, svi drugi su bili otišli. Sljedeće večeri imao je temu o stanju mrtvih. I Sotona nije želeo da ljudi to čuju. Zašto? U Africi vi znate da su mnogo plemena, ima jako mnogo spiritizma, jako mnogo vraćanja i te večeri kiša je počela da pada u 3 sata pre početka evangelizacije i stadion na kojem su trebali da drže evangelizaciju je bio pun vode, niko nije došao, sve je bilo prazno, bilo je hladno i kiša je padala. I ceo taj tim je bio obeshrabren. Gospode, zašto? Znate kad mi postavimo pitanje zašto? Onda je pastor predložio nešto čudno. Rekao je, čuo sam da je jedan propovednik jednom prilikom propovedao ne naveče, nego ujutru. Jer obično bi kiša, kad su oni trebali da imaju, uvek padala naveče. Šta mislite da propovedamo u 4 sata ujutru? Oni su kazali, ovi Amerikanci, oni baš nisu skroz kako treba. On je kazao, da, hajde da pokušamo, hajde da to uradimo. U 3 sata i 20 minuta trebao je neko da dođe i da njega i njegovog sina dođe kolima po njega i da ga preveze zato što su imali ovu opremu, video beam i što je to trebalo. U 4 sata kvartet je počeo da peva preko ozvučenja, a pastor i njegov sin su hodali noseći tu opremu vrednu $5.000 na svojim leđima, zato što niko nije došao da im pomogne. Došlo je 50 ljudi, ali zvučnici su bili tako jaki da celo to mesto, to područje koje je bilo, imalo prilike da sluša. Sutra ujutru, opet u isto vreme, 200 ljudi je došlo. I broj se povećavao dok nije došlo do 1000. Na kraju evangelizacije, pastor Ron je uputio poziv za krštenje. 916 ljudi je izašlo da predaju život Hristu. Krštenje se obavilo na jednom jezeru. Znate koliko je trajalo? 6 sati. Zato što je bilo kršteno 2000 ljudi. Došli su iz drugih mesta kamionima i autobusima da bi prisustvovali krštenju. Međutim, mislite da Sotona odustaje? Da se on predaje?
Pastor Ron se posle svoje propovedi vratio, posle evangelizacije, vratio natrag u Sjedinjene Američke Države i razboleo se. Imao je temperaturu 41. Povraćao je. Od visoke temperature počeo je da halucinira. Uševši u prijemnu ordinaciju, kad su ga odvezli u bolnicu, tamo se onesvestio. 2-3 sata kasnije izašao je specijalista za tropske bolesti i kazao je: da li znaš šta imaš? Pa kaže: grip? Ne, dobio si malariju. Da si došao samo 2 sata kasnije, tebe bi u stvari doneli mrtvog. Napadnut je pankreas koji može da izdrži samo 4-5 dana. Pokušat ćemo da te spasemo, ali nije išlo lako. 3 sledeća dana još uvek je imao halucinacije. Odvezli su ga u univerzitet. Velika grupa se molila, ne samo porodica, kolege, studenti, vernici, bilo je subota posle podne. Imali su i miropomazanje za njega. Izgledalo je da će umreti. On je mislio da će umreti. Njegova supruga je kazala: izgleda da će umreti. Medicinska sestra koja je sve vreme bila tu, kaže: ne postoji mogućnost da preživi. U nedelju ujutru u 5 sati, kad su obično vadili krv, lekar je došao i kazao: ovo je neverovatno. Ne postoje nikakvi simptomi bolesti, ti si apsolutno čist. Šta se dogodilo? Šta si pio? Pa kaže: do sada mi ništa nisu dali. Navodno trebao je da dobija nekakav lek, kinin se zove, ali nije još dobijao. Ostao je na praćenju još 3 dana da bi videli da li je stvarno to takva situacija i on je ozdravio. 7 dana posle toga on je krenuo na novu evangelizaciju. Recite mi, šta je to? Čija sila? Ljudska? Dragi moji, Bog ima razlog zašto nešto radi. Čak i kada ne razumemo zašto dozvoljava da nam se nešto dogodi u našem životu. I završit ću sa događajem vezani su za decu ovog istog propovednika Rona. Najstariji se zvao Kristofer. I on jednostavno uopšte nije znao šta će da radi u svom životu. Nije imao nikakav cilj šta će da upiše, šta će da studira, šta će da radi. Jednostavno bio je onako nezainteresovan. Pametan, veoma dobar, ali da li ću biti inženjer, da li ću biti lekar, da li ću biti propovednik kao moj otac, ali pošto moj otac bio propovednik, kazao je: to neću da budem. Bio je stidljiv inače, da bi stao pred narod. I dok je bio na jednom propovedničkom sastanku, njegov otac mu je poslao jedan e-mail. I roditelji su se molili Bogu da mu Gospod da mudrosti, da izabere šta će da radi. I on je pisao majci. A majka je kazala ocu: Kristofer mi je pisao e-mail i rekao: mama, Gospod mi je jasno otkrio da idem na teologiju. Drugi njihov sin je imao 17 godina. Bio je, znate kako mi to kažemo, buntovan tinejdžer. Nije hteo apsolutno ništa da radi. Roditelji su rekli: Aleks, pa ne možeš da radiš ništa. Bilo je letnje doba, znate, raspust je bio. Moraš nešto da radiš. Ali najveći problem je bila njihova najmlađa ćerka koja je imala 15 godina. Šta da radi? I u jednom momentu kaže: dobro, otići ću u jednu grupu mladih koji idu na kolportažu. Stefani, tako se zvalo njeno ime, nije bila oduševljena sa pravilima. Znate, kad vi odete nekog u grupu, onda se zna kad se ustaje, zna se kad se jede. Ona je volila dugo da spava, ona je jela kad je njoj došlo na i jednostavno udružila se sa još nekim devojkama koji su slušali neku muziku koja nije baš hrišćanska muzika.
Roditelji su je zvali telefonom, ona se nije javljala. Pisali su joj poruke, ona nije odgovarala. I šta god da su radili, uopšte nije htjela da im se javi. Onda je vođa kolportera rekao da ona zajedno sa 3 devojke samo sluša tu neku muziku i ništa ne rade po ceo dan. I ne samo to, šire jedan jako negativan stav i na druge koji su tu. I ona je bila nesrećna. Svi su joj bili krivi. Otac ju je na kraju pitao, dobro, kaži mi, da li hoćeš da dođem po tebe i da te dovezem kući? Jer ne samo da ti ništa ne radiš, nego čujem da širiš jako loš uticaj i na druge koji su tu. Ako si nesrećna, Bog ne može da te upotrebi. Ali rekla je, hoću da ostanem. Jeste da sam nesrećna, ali ostaću. Je li vam to nekad poznato? Roditelji su se intenzivno molili za nju da Gospod je stvarno dodirne i da dođe do promene i par dana posle toga stvarno se nešto dogodilo. Ona je od onog mračnog izgleda lica podjednom počela da bude raspoložena, da bude vesela, da priča, da jednostavno promenila je potpuno način života. Prodala je tog dana više knjiga nego svi drugi koji su bili tu. Muzika je više nije interesovala, promenila je prijateljice i šta se dogodilo? Jednostavno, sve je bila u redu. Bog je učinio promenu. A znate šta je bilo sa Aleksom? Aleks, koji nije hteo ništa da radi, radio je od 7 ujutru do 5 sati popodne, jedan posao, a onda posle toga još radio po kući, u dvorištu i što god je trebalo da pomogne majci. Draga braćo i sestre, majke, očevi, dede, babe, Gospod ima poruku za svakoga od nas. Znate kako ona glasi? Да, така вели Господ. И секој заробен од исполин ќе биде одземен и грабежот од тираниот ќе биде вратен. Зашто јас се борам со твоите противници и ќе ги спасам твоите синови. Но вака вели Господ. Да, заробениците ќе му бидат одземени на јунакот и пленот ќе биде избавен од насилникот. Јас ќе се борам против оние што се борат против тебе и ќе ги спасам твоите деца. Šta Bog kaže? Šta kaže? I će gi spasam tvojite deca. Je li Bog zainteresovan za našu decu? Za naše unuke? Da li želite da doživite to? Budite hrabri. Mi imamo velikog Boga. Mi imamo svemogućeg Boga. On može da učini za nas više nego što možemo da tražimo. Ja bih želeo sada da učinimo nešto, možda neobično, ali verujem da Bog hoće da progovori kroz tebe nekome ko je pored tebe i da tebi progovori od onoga koji se nalazi u tvojoj blizini. Voleo bih da se molimo po dvoje, za 3 stvari. Za nekoja naša lična potreba, za našite deca i za našite prijatelji. Po dvoje. Ne morate kleknuti, samo se okrenite jedan prema drugome i pozivam vas da upućujemo molitvu. Jedna osoba neka se moli, a onda druga osoba neka se moli isto to. Nađite osobu sa kojom ćete se moliti. Ako negdje nema dvoje, neka bude na kraju 3, ali molite se zajedno.